DNA so de DNA no lie DNA entwantro na menta bia meka me se ya na de ye manige ewo doctor yi DNA ye ne no aye adwuma right from enhira na me we enhira no ya ye adwuma from one ye sign de aba be pie ha na me ya na de ye manika na ye manige ewo ne DNA ho osese me ye DNA na se ya kana se Gloria feel se won ti ase o ka se kululu bi abem obetumi afa ya chi na mmom hwe se ba bia wokoye DNA no authentic omo so che se omo bibia damu kama unko fa nkwanchen kotuetue sika eme yenkoda no so de yenso yenso ye nice ye pa na ye besi wa maka ye bebo wo no station bebo wo no wankasa woto ho kra ntimi ntwia doctor was say eba na wo feel so won tie ase akọ baby a ye gi hodi na koye wo koye na se bo ebra fe kokot iko ye gi hodi so tie ase die na de yenye kululu wom ese a ese b a b iti ma bi mbisa wo se wujidi ni bisa obiem because ye ndie ne ba enye dia ye mpem yenye inquisitive nti emisa doctor na we ba ye no eye hwan na bi ye nyina na ye ya na ye pese ye behu ne ha enimu nyina ehu no pepepe nti ye nkobi sem nkohunu de ye na dia anya ne dia ye pese ye nyina ye hu no wa ha sei enti me bisa obiem Gloria mate atesam so de tore bi ya na no kure wujidi sa kure ya woti hoyi eya Anthony dia eba chan Gloria bibisa obiem wujidi sa ya Anthony dia eba chan wujidi sa ya Anthony dia eba chan nti doctor ekenkan na enya Anthony dia ade na memfanya o studio ha ade na memfanya o studio ha ka kire wudi e wa ka kire me na duru ho na me de ye wa ankasa ade ya uni ya wonka de ene na kyesa wo kwa utimu ntini wo no ase de ma ko hwe se bana nyame de simi so toro me yensa me hunu sampa wuju hudi nti e bana na wuntumi ka de na je se wankasa no wunyu huni yesu wuju hudi abodi Gloria wuju hudi abodi de ba choma me jimi hudi